Ni presentar kan Radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Sige po. Diyos marhay na aldaw. Biyernes ngunyan, Senyor Santo Cristo da ikalingawan dyan sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Pasalamat kita sa mahal na amang Diyos. May misa, 5:30 dyan. Pwede man kamo duman sa Santo Cristo Candaraga. Depende na po yan sa Saindo. Viva Senyor Santo Cristo. First Friday, 4 de Agosto 2023. Ano man tabian sa tuyang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Mantang kamo dyan, naghanda na kan pangudtuhan, nag-imbitar kami na mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 nin pagkaudto. Digdi na po sa programa ng Tingog kan Banwaan. Ano daw lamang kamo dyan sa daraga? Sir Ato Lim, Diyos marhay na aldaw dyan sa tuyang sponsor kang programa. Ang Petron Top Gas Gasul. Minalipotok, minasiram, minalinam na minasustansya. Ang pagluluto kun ang gamit sa pagpakalayo. Kan sa indong kalan. Petron Gasul. Kapartner na po iyang Kam Pilipinas sa halawig ng panahon. Sa indong kusina. Sa harong, sa restaurant, turo-turo, karenderia, bar, sa sinibapa, sa mga hotels. Petron Gasul po yan, mababakal sa Petron Top Gas Gasul. Diyan sa daraga, sa may saudan. Yan na Petron Gasul dyan, Petron Gasoline Station. Good morning. Bati naman po kay Sir Joseph Lim. May mga paradangog pa lang kita dyan ha, sa Max's The House That Fried Chicken Built dyan sa Gregorian Mall sa Albay District. Good morning tabi isa sa Indo dyan kay Sir Joseph Lim asin sa gabos na pagiriba. Mantang kamo dyan nagluluto man tabi sa Legazpi, maray na aga Madam Bet Costa. Ano po lamang ang pangudtuhan dyan sa Indo sa Costa Enterprises. Siyempre, ang sa tuya man na pangaparaang taba dyan, sa diring tao dyan, si Madam Pilar Akende. Sa Gold Street and Good Luck Novelty, Sentro kan Legazpi. Mga relos dyan, de kalidad, alahas, iguanin na mga radyo AM/FM. Gold Street, Good Luck Novelty. Madam Pilar, good morning. Kumusta na? Long time no chika-chika. First District Pading Jomar Bien and good morning man sa tuyang mga pag-iriba sa 106.9 WGB-FM. Ecstasy. Andyan sa nag-arantabay sa Tabako. Ecstasy. Extano. Kay Sir Dex Velez sa Men and Women man po kang 106.9 WGB-FM. Duma sa 3rd District, ansa mo yung Chief Reporter kumpadreng Jimmy Pading Al Armario, Ans Galero, Joshua Bino, Henry Mata, ansa mo yung mata dyan sa kalsada, dyan sa mobil. Siyempre, Pading Nal Baldo sa Control Technical, yan pong nakakadarangog din do sa radyo sa AM Band Region Wide. An minaluwas kan boses mitabi dyan sa speakers kan sa indong radyo, si Pading Nal Baldo. Siyempre dyan sa newsroom, nangingenot dyan News Director Mardela, Angel Mustaza, si Jen Matthew Balyaran.
sarabay-sabay man sa samong social media platform DCGB News Online, as in sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines, and sa samuyang news portal ang DCGB News Online. Jimos Barrios, Richard Astor, Thresia Marilitana. Ako man po si Pio Fernandez. 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Okay, sige, 786. Good morning sa Indotabi. 786 sa Kamalig. Nagmamati si Aide. Aide, yan. Good morning, Tabi. Isa mo dyan, Aide. And dyan kay Sir Jeriel Aranya. Yan, GB Apps lang sa Sorsogon. Ba, nasa Sorsogon si Sir Jeriel, ha? Good morning, Tabi, sa imo, Sir Jeriel. Thank you so much. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha? Yung, yan na radyo nindo, Tabi, sa AM band, ha? Yan na radyo. Pwedeng ilaog yan sa cellphone, Tabi. Napakadali lang po, ha? Ilaog nindo sa cellphone, yan na AM band. Pasiring lang kamo duman sa search engine na Play Store, and then hanapon nindo, search nindo DCGB Live App, i-install nindo, pigda-download yan, and then i-open, presto, yao na po yan ang DCGB. Okay. O yun na, Tabi, baga ha, kasuhapon na ay pamilya, maray na aldaw dyan sa Indo sa barangay Bagong Bayan sa Washington Drive. O ninaho, so inistorya ko sa Indo kasuhapon sa Tingog Kanbanwaan, idinimanda na baga formalmente si Pura Luca Vega. Nanggirabo daw ko ito kan nahiling ko, ha. And kung nagkahiriling panindo, so gibo-gibo niya baga. Dakol pa ito, igwa pa siyang pinaggibo, so pinag-food review niya so Ostia, so pigbubugtak bagad yan sa adorasyon. Sos Mariosep na lalaki yan, or sa iya pa art daa idto. Pinagtuya-tuya pa so pagkaon niya to kan banal na Ostia. Sa tuyang mga Katoliko Romano, saro yan sa pinakasagrado, because it is our belief na yan po ang body and blood of Jesus Christ our Lord. Ang ginibo ka ni Pura Luca Vega, pig video sa diri niya, garo baga nagfo-food review sa nanin, tinapay, karne, pansit o kung ano pa man, na pinagre-rate niya. Pinagbubuhang niya pa kinaon. Ngaya, love it. Crispy. Sus, Mariosep. Plus na pagdidisikrar, pero so nakademanda sa iya, ngunyan, ang nagdemanda, kasuhapon da ita lang ininapagngaranan, ngunyan po pinag-news na, so violasyon niya to, sabi ta kasuhapon, violasyon kan nagakapirang provision kan Kodigo Penal kan Pilipinas, asin itong so Cyber Crime Prevention Act kang taon 2012. Yan, si Fernando Pagiente. Yan. Ang pagsuhay sa Republic Act 10175, asin itong so pagbalgar sa revised penal code na minagmamando na dapat padusahan, ipagbawal asin padusahan kung magkasala, mapatunay na nagkasala sa balgar kang provision na yan kan Kodigo Penal. Ito bagang so pag-igwa kang ginibo na naka-offendir sa buot asin pagmate kan anuman na grupo, religious faith, congregation, kung binastos mo an sa indang pasistema, an sa indang gabos pag na-offend an sa indang feelings, sabi na nga ni religious feelings, igwa po yan yung nakakandigong provisiones dyan, tabi, mga kabarangay sa Kodigo Penal na pwedeng gamiton asin idemanda. Iyon na nga niyan, kasabay ninyo sa Cybercrime Prevention Act. Nagdemanda ka ining sa mga taga Philippines for Jesus Movement, PJM. Yan, presidente mismo si Bishop Alconga, and so sa iyang pastor Ronnie Suela.
Buda ining si certain Mrs. Rodriguez. Yan, na representante kan sa indang kanya-kanya man na Catholic faith. Yugun mo an. Kantahon mo sa bar ang Ama Namin. Remix version. Pinagbuburubay liwa pa. Nagaro ka ng tutuya-tuya bagatabi. Now, this is the very first time siguro ha. Inda ko sa natabi. Pero si Kwan, si dating Justice Harriet Demetrio, igwa man ba ganing pinag-akusar na padi? Ano? Padi yun eh. Nabasa ko sa online news, sa online news feed, si dating Justice Harriet Demetrio may pinag-demanda man na padi manungod ini sa aparisyon, mga aparisyon. Yan. Dahil ko lang na narurumduman na pardon my forgetfulness. Medyo dahil nahahasa naman kayang dila niya to, kaya apektado naman sa utak. ano nga yung connection kan utak sa dila? Igwa man ning ipinag-demanda ining si dating Justice Harriet Demetrio na padi manungod duman sa mga aparisyon. Dahil ko lang narurumduman na suko niyan. So exact details na tabi kan ining ayan na kaso. Yan. This is the very first man saro pa ini na susubaybayan ta kung mapatunayan ini asin kung mapadusahan ining si Pura Luca Vega. Yan. Parang test case to eh. Tada ipakitang naaraman man, inda ko sa natabi kung igwa ka ng kalihis pang mga dekada digdi sa Pilipinas na naidimanda man manungod sa siring na bagay. Kumpadreng Rudy Liusala kagawad dyan sa munisipyo kan Kamalig, marhay na agatabi sa imo asin dyan da sa 50 barangay kan Kamalig. Yan. Good morning tabi sa imo, kumpadreng Rudy Liusala. Yan. Okay, so yan na po ha. Nakademanda na. Dahil nakita ka ini makakapagdiskutir sa merits and demerits of the case because naka-acquire na po ng jurisdiction ang nagkakanigong korte manungod sa siring na bagay, maaplikar na dyan po ang lay manungod sa sub judice. Dahil na pwede na pagparadiskuteron ang merito kan kaso. Ang nagdadangog na po kayan ang husgado. Pading Rudy, maray na agatabi sa imo, Municipal Councilor Rudy Liusala kan Kamalig. Pag mag-ing-ing so sa tuyang Anghel de la Guardia, mapalod kita. Ayo, nag-ing-ing na. Mapalod ngayon naman ang tingog kan banwaan. Pero day pa isikon supampirang texter an magana. Taan sistema tabagadigdi kun so ika ngaya ika 10, ika 12, ika 15 texter, yu ito ang magana ning load. Day papigtataram ka sa tong Anghel de la Guardia kung pampirang texter an sa tuyang papaganahon so kung ikapira. Taka nakalihis 18, ika 18 texter so nang gana. Ecstasy. Ngunyan halat-halaton ta na mag-ing-ing. Madali sana. Taga rin nag-iing-ing na. Yan! Ika-20 dang texter. Tibaan lang maka-20 ha. Ika-20 texter. Magana po. Nin 100 pesos na load. Ika-20 texter listener niya to. Madalion man lang. Pangaran, address, then itataram nindo kung smart or globe an sa indong number. Yun lang. Pangaran, taga-sain, then i-indikar nindo kung globe or text an sa indong number, ha? I-text nindo sa 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. And sa globe, 0926-0156020. That's 0926-0156020. Sige na po. Keep on texting. Takon ka mo ang ika-20 texter listener. 100 pesos pull out dyan. Instant sa programang Tingog kan Banwaan. Meantime,
May mga hanap buhay yan sa kuyang kumpadre from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumpadre Gnal, go, go, go! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. GS This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo
nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and Many Grocery Store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan samong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras Pilipinas, it's 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, State-of-the-Art Facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in Cool Litro. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo, bakit? Ang gwapo mo kasi. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Tagal na yan. Chard, tabi makisuyo baka na, kung ready na so sa tuyan dapat makahuloy. Paki-signal na lang kung konsinda, no? Ready na ba? Tanganing makadiretso na kita sa programang Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Good morning dyan sa mga nagte-text tabi sa satuya, ha? Keep on texting. Yung ika-benteng texter po, yun magana ning 100 pesos load. Hali po digdi sa DCGB. Tingog Kanbanwaan. Nagkakapera na po sa mga nag-text, ha? Malay nindo.
Maswertehan nindo na kamo ni kabenteng texter listener tabi ha. Sige, standby muna tabi all units. Ready na ba yung ating makakausap ngayong umaga ngunyan aldaw po sa DCGB sa programang Tingog Ka na Banwaan. Good morning dyan sa mga taga Bakakay tabi sa mga taga Bakakay Albay. And dyan sa taga Sabang si Lilia Abeliano kang Barangay 29. Nako. Sige, good morning tabi sa imo, Lilia Rosa Abeliano, kan Barangay 29 Sabang. Sa mga taga Sabang, good morning. Keep on texting kung matsyempo nindo kamo ang pang 20, kamo ang ma-load tabi, makakagana ni load. Dyan, sige, no problem. Sige po. Thank you so much tabi, Trash. Eto na, pera na ining mga nagte-text sa tuya ha. Si Madam Lynn na Balasta, kan San Andres Santo Domingo Albay. Good morning tabi sa imo, Lynn Balasta. I-announce niya to so ika-20 within the program, i-announce niya to yan. Maray na aga, Lynn Balasta. Si Isabella Beruela, Campurok 3, hindi Bakakay. Good morning sa indo dyan. Aristides Nosedal Jr., kan Sumblang Kamali, good morning tabi sa imo. Keep on texting. Yung ika-20 ang manggagana po. Si Aid ini kan Kamalig. Good morning. Sa Gapo Daraga, si Orfa Mendones, good morning man tabi dyan. Malay nindo kung kamo sa ika-20 ha. O si Norma Sotugal kan Mayaw Uwas Albay. Good morning man sa mga taga-Uwas. Sige, text lang po kamo sa 234 567 8 o 11 pang texter ha. 11 yung ika-20 panalo ka 100 pesos load. Madali lang po yan na ngaran, address, then unang bitan lang nindo kung taga Sain or Talk and Text or Globe or Smart Tabi ka mo ha. Yan, tanganing malodang ka mo pagkatapos kang programa. Sige, tabi mantang nagalat kita kan sa tuyang dapat na makahuron mo niyang pong pagkaaldaw. Yung dumantabi palan sa Cessna plane na nawawara na naman, nakuha na po ito duman sa may Apayao sa Northeng Luzon. Cessna plane na we do not want to impute something sa Cessna, pero nataiyan Cessna plane na naman sunadale suduang pasahero gadan tabi including the pilot ito and co-pilot yata yun sarong Indian national na naman ang igwaduman and naghali ito duman sa Lawag International Airport, Lawag City, pasiring kunta na sa Tuguegarao. Iyan, nadale, nag-crash somewhere else dyan sa may Tuguegarao, sa may Apayao, so lugar na na-pinpoint kan mga rescue operatives yan, Cessna plane. So digdingani sa tubaga na nagbangga man dyan sa Bulkan mayon, Cessna plane man ito. May mga nagkakakuro kitang informasyon, although this is unconfirmed and the imaning pronouncement pa kayo officialmente yan nasa investigasyon, yung nasa air crash investigation personnel, particular yung kaap kung what happened. Pero ang sabi, may mga istorya unconfirmed na nag-deviate iniduman sa altitude na ipinaga-designar, kumbaga luminampas duman sa altitude na dapat kunta na nindang yusa na height kan paglayog ninda, kaya yan saro posible sa kausa na naging dahilan kumbaga kan pagsalpok na yan kan Cessna plane dyan sa Bulkan mayon. This has to be confirmed ang sabi may mga investigasyon manunungod sa siring na bagay ha. Diyan po sa nangyaring yan dyan baga sa Bulkan mayon months ago. O ngunyan, Cessna plane na naman duman sa Northeng Luzon. Ege, anong advice? Ipasok muna natin si Chief Tech na kumpadring Jimmy. Si Pading Jimmy na muna ha. Ano ba? Ano yung mauna? Si Pading Jimmy na una. Sige.
Oy, sandali, eto na. Eto na po, standby muna tabi, kumpadreng Jimmy, sandali muna at may tumatawag sa atin. Ay standby mo na tabi Chief Jim at nag-upod so sa tuyang magkakahuron mahalaton ta na lang tabi so kuan so sa indang paglaog ano tabi sa tuyang system ha. Good morning. O keep on texting tabi ha so mga naga-text diyan. Good morning si Jensen Villanueva, kan Santo Cristo, Daraga, Albay. Globe daw siya. Sige tabi. Pang 12 kang texter tabi ha. And good morning madyan sa mga nag-aantabay po sa tuyang kuan DCGB News Online. Si Oy, si JP. Langit JP ano. Okay. Naglalaog sin na tabi, Chard. Naglalaog sin na. Sige tabi, ikon mo tabi ha. Tanganing standby ko na pa di tabi ha. Diyan sa tuyang chip mo palan tabi ako. Yan. Ana. Sige. Sige, standby muna tabi all units. Ano yung sa tuyang news team dyan sa luwas, standby muna. May makakahurong kita. Tabi, ngunya na pagkaaga. No less than ang sa tuyang gobernador, si Governor Attorney Grex Lagman na sa tuya ng linya sa Zoom. Okay na ba, Chard? Sige, pasok na natin. Gov, maray na aga. Welcome to the show. Digdi po sa Radyo DCGB sa programang Tingog Kan Banwaan Tabi. Good morning, Manoy Pio. Asin sa gabos ng mga paraan tabay, kang Tinog, kang Banwaan. Good morning. Yeah, oho. Happy Friday. Yeah, happy Friday, Gov, and salamat sa oras. Primero, Gov, tabi, almost sobra na siguro sa sarong bulan yung pagmantinirta kan mga evacuees. What's the status? Kaya pa ba kan logistics tatabi, Gov? Yes, actually po, we're on our 43rd day. 43rd day na po kita. So that's 1 month and 13 days. We're still on alert level 3 tabi, Manoy Pio. So ang number of evacuees has been maintained. Duman tabi sa mga values for the past 2 weeks. Duman tabi naghalangkaw, duman tabi magbaba. And regarding your question, ikaw tabi kitang sufficient na food stocks. In fact, naka-receive tabi kita 300 sacks of rice na maya ko man tabing i-augment ang bigat o kang probinsya sa mga evacuista. Ini po hali sa Office of the Civil Defense and among other donations that we will be receiving. Nagupit na po, Manoy Pio, ang League of Provinces of the Philippines. Ini po ang Governors League sa Tuyang Nasyon. And then willing na willing po ang mga governors na magtabang sa Albay. It's just a matter of time before we get the checks. Na ini po ang satuyang policy is to actually distribute the values of these checks sa gabustabi ng mga apektadong LGU. So far, nagtao sa tuya ang satuyang mga neighbors like Sorsogon and Masbate. Ang total po ng kanilang binigay is 4.5 million pesos. And regarding the first donation, ini po na-distribute na sa mga local government units affected kaining Mayon eruption. So, okay kita mo na Pio, we're good. We're actually doing great. And sa hiling ko, ang kipuan sana, maramang ka mga gabos na mga albayano na kita gabos na espersos, muyatang ikumpune arog kang sa DOH. Last night, ikaw tabi kitang naging meeting with Secretary Ted Herbosa. Mm-hmm. And big percent mi tabi Manoy Pio so recovery plan kan sa tuyang Provincial Health Office wala kan APSEMO para sa mga evacuees. And dako man tabi ang amount na pigahagat ang tabang. Oo. It's close to 120 million. But the good secretary has
has been cautious to the point na sinabi niya, I will give, but of course, i-check natin yung lahat, ma-maximize natin, ibibigay natin sa mga evacuees. And ang maganda po, he will visit Albay soon para talagang mati niyaman sa mga Albayano na ang sarong portfolio na pigtao si Iya, Secretary of Health, aramdaman na ang salud ako laon ining factor didi po sa variable, ika nga, didi sa tuyang equation regarding our mayon evacuation response, kay po niya siya duman to show na talagang makommit siya na magtabang sa mga Albayano evacuees buda sa mga programa kasuluyang Provincial Health Office. Opo. Nadangog ko, Gob, sa taramon mo kasubago na at this point in time sa tahaw kan sa tuyang pagmantinir kan na evacuees, igo na kitang pinagpreparar na recovery plan, Gov, tabe? Yes. Napa. Yes, because ang sumuya tabi na pakuman ini fearless forecast ta ini po nakabase man ini nakaangkla ini sa mga datos. Ang paghihiling mi po digde garing tama sa pagtaram ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na this will take mga 90 days, and he said that last August 14. Ang reckoning point po was June 14. Ang reckoning point po ng 90 days is June 9, kung saan po na-complete sa evacuation protocol. So we're looking at 3 months, 90 days, which is 3 months. So hopefully by September 9, this has already been resolved. Meaning to say, sa mga evacueesta, nakabalik na sa indang mga istaran. Iba man talaga kung sa indang mismong mga harong, sinda, otro maging mga very productive na mga farmers, maging mas normal ang sa indang puro daw na buhay. So, we're hoping and praying na talagang hanggang 90 days lang tayo, Amonoy Pio. Iya. Opo. Okay, so before we move on sa ibang tema tabi, Gob, your assurance sa satuyang mga evacuees and sa Albayanos as a whole na the provincial government is on top of the situation para sa anuman na eventuality, go ahead tabi. Yes, the provincial government of Albay, with the help of yours truly, together with our department heads na talagang very proactive, very committed, argang PSWDO, kadakol pagkitatabi mga programang itatao sa mga evacueesta, mga psychosocial help, etc. Ang satuyang PHO, Provincial Health Office, the two departments are actually the ones leading this effort. Of course, iriba man tabi ang satuyang Provincial Engineering Office, mga ano man tabi na mga kaipuhan, manugod sa infrastructure, manugod po sa pagtabang sa Office of the Civil Defense na isiphon out ini mga pigaapod na human waste sa mga septic tanks. May ako man tabi magpasalamat sa ENRO, nagkatabang man tabi sila na mamintinder ang satuyang environment, may mga igaman sila mga logistics sa pwedeng itabang, as in nagtarabang na po kayang gabos. So, ini po concerted and collaborative effort. Padagos po kami matabang sa mga evacuees as long as there's a single evacuee still remaining sa mga evacuation centers natin. Rest assured that we will give you the full protection, we will give you the full benefits under the law, even more kung kaya natin ibigay. And never po kayo papabayaan ng Provincial Government of Albay. Padaba-tabi ka mo ka Provincial Government of Albay, arami na tipisilon ang sa itong pig-aagihan na eksperyensya ngunyan. But sabi ko nga very resilient ang mga Albayano. Kita po matibay na mga tao, and then hanggang kita mapadaog sa araw kini mga challenges. And Manoy Pio, if I may just add, I would just like to say that today will be the signing. I-sign na po naman sa DBP regional center nila. Diyan tabi sa Legazpi, ang proseso kung saan po i-release na ang 156 million pesos na nakuatang tabang hali po ini sa RCEP, ining Rice Competitive Enhancement Fund, na kung saan po ang beneficiary po mga Albayanong Parauma, na ang programa is very scientific. Ini po ang pagagamit sa Vietnam, sa mga iba pang mga modern countries that are also producing rice. We expect na pag ini po nagpuuna 2 weeks from now, I believe that even nasa wet season na kita, mahabol tapa ang mga mas tukulang yield
at least double or maybe even triple the yield. Kaya po ang tabi ini for food sufficiency, kaya po ang tabi ini to fight inflation locally and regionally. And ini po, makaugma, kita ang primerong probinsya sa bilog na Pilipinas na talagang we work so hard para ini po ma-award sa tuya. And so, sana lang na ini po talaga maging very successful. Ang loan po, di itatao sa provincial government of Albay. Ini po itatao direktamente sa kooperatiba. As in, ang kooperatiba man ang matao kay ining loan eventually sa mga farmer members ninda. So, very excited ako dito sa DCRF na pig-abot in digital rice cluster program ta. Iyo ini Gob, we are now moving sa ibang topic na halit na duman sa kwanta. Iyo ini Gob supig para negosyar nindo ka ito duman sa Manila, yung sa lado kan agrikultura. Ma-release na pala kan check 150 million from DBP and 156 million. Yeah, 156 million. Then ma-download ini duman sa mga kooperatiba nin Paraoma which will benefit them sa indang sektor tabi digdi sa Albay. Yes, exactly. Tama po kamo. We will be introducing a new technology. Tabi kitang digital partner na kung saan po ang mga farmers na igwa ng kapot na mga maski anong klaseng cellphone na smartphone, ida-download duman sa app, aram ninda when to plant rice, when to harvest rice, aram ninda sa mga heat index, aram ninda gabos sa mga scientific data para pakunatabi kita su chamba-chamba. Gibungutan ang pigigibo sa mga ibang mga nasyon, arugang Vietnam, na very similar ang terrain sa Pilipinas but they have 3 times our rice yield. So there's no way to go but to go modern. So yan po ang sumuyang plan sa ato yung mga rice farmers. So component kay ni Gov, if tama ang pagdadangog mi, so mga farmers na mabebeneficiaran kay ni sa indang mga cellphones, sa mga Android phones, uto na daw man sa indang kinakaipuhan na datos kung arin mauran, kung ano ang tag-init, kung arin. So they could plant accordingly and thereby ma-increase so yield, subunga kan sa tuyang mga paroy. Yes. Tama. Perfect po ang indong understanding kay ining programa. Oo. And more than that, ang interest rate po very low, 2% lang. The normal rates that banks give sa mga farmers is between 10 to 12%. But this time around 2% lang po ang loan interest. So palagi ko this will be a very manageable program wherein panalo po ang ating mga Albayana farmers. Then first sa Pilipinas, buong Pilipinas tabi Gov. First po this will be the first, so kailangan mag-succeed kita. Because if we do not succeed as much as we hope for, diba, they mag-follow suit ang ibang mga probinsya. So all eyes are actually on Albay. Kaya po ang ipahiling ta talaga na kita dito ready. Kita po ang head ng steering committee. Kaya riba of course si Cherebeta kan Apaw, kaya riba po ang mga kooperatiba tang involved digdi. Ining primeramente po ang Albay Agriculture Cooperative who will receive the funding. They will be the ones to make sure na sinda po ang may accountability dyan, but the province will always give all the technical support para tama po ang sa indang implementasyon. And ma-check man tabi ta, mabalance naman ang interest kan ining technology partner ta. Siyempre, mayaman nindang mag-igong return of investment. That's normal. Pero ang number one concern ta, ang welfare kasi yung mga farmers. So yan po ang pinaka-purpose ng steering committee which I am heading as the governor of the province. Well, that's good para sa agriculture sector niya to, and let it be clear tabi sa mga parantabay daing obligasyon digding babayadan na nominal ang provincial government of Albay, pero sa mga kooperatibas niya to mga farmers at 2% lang ang sa indang babayadan duman sa loan na ito tabi. Yes. Per annum. Okay. Now talking about loans, may development na last week sa sangguni ang palalawigan na aprobara na in principle yung pag-loan kan provincial government of Albay nagagamiton para sa pagtapos kan gabos na physical structures and iba pang mga nakatakod na dapat natapuson sa dakula niya tong hospital tabi 300 bed capacity. Any further development pagkatapos kan na hali diyan sanggunian kung maaprobara na tabi yan na Gob, ano ang plano ta diyan tabi?
We will want to be as transparent and as overboard, ika nga. Hindi nga lang overboard kasi may talaga po constant na pag-inform sa public how the loan is being used. I think it is clear at this point that itabing duplicity, ikatabing kitang COA, ikatabing mga bangko na nag-approve dyan, ikatabing presumption of regularity. So, ini po, sa hiling ko, this is needed. Otherwise, we will just have another white elephant na daing laman na hospital, daing bakong functional. And ini po ang sa tuyong magiging apex hospital. We want it to be a level 2 hospital. Taigwan na kitang, of course, level 3, ining BRTTH. Hindi po talagang apex hospital ta. But there's also a need to make JBDAF, Josefina, Belmonte Duran Albay Provincial Hospital fully functional. So this is a necessary loan that has gone through a stringent process. No, there's no duplication of funds, and by presumption, of course, to ng regularity. And as a lawyer, I will never agree to securing a loan na disadvantageous po sa tuyong probinsya. There was only 2 arguments. Number 1, whether or not pabayaan lang natin yung JBDAF as is, na para siyang white elephant, or i-improve natin para talaga yung purpose niya for which it was actually conceptualized and actually being realized partially, talagang fully ma-achieve po natin. So, ang kaipuan sa natigde, so proper messaging sa mga tao, na syempre we respect all inputs, we respect all criticisms about the securing of the loan, but at the end of the day, it's a necessary loan that we have to secure. Seryoso kita sa paggalaog sa universal healthcare, and this is part and parcel of our being serious of giving the best kind of healthcare sa mga Albayano. One of the apprehensions, Gov. Attorney Grex, is pera ito so iloloan taon niya parang 500 million plus more or less ano tabi? Yes. Paano tayan babayadan, and further igwa kitang mapagkukuhaan ning babayadan, and siyempre igwa ning mga intereses yan, and there are those sectors na pinagasabi na tibaad magulpi naman ang probinsya kan natatama utang kita, gulpi nga ni kitang mga dapat na sikasuhon. How would you react on it? Go ahead po. We have the wherewithal, we have the financial the finances are in order. Igwa tabi kitang annual appropriation for the loans that all the loans, not only these 2 loans that will be securing. Actually po, dun po sa JBDAF, there's only 1 loan that we're actually paying right now, and the bank is impressed by the way we pay our loans. Never po tayo nagkaroon ng problema in paying our loans. We pay it on time. Naka-appropriate naman yan sa ating annual budget for next year. And we make sure that hindi lang po tayo limitado sa ating national tax allocation. We would also secure funding from the national government in many forms. Meaning to say, we are not in the red if ever we secure this loan. We will make sure that there will be provisions for other needs that can be addressed, like yung social protection natin, program natin. Napakarami po nating mga bagong mga innovations that will be in place next year. Because we are operating actually right now on a budget that was secured by the previous governor, Governor Noel Rosal. And it will be now my budget next year. Na kung saan po talagang halos every week po kami nag-uusap ng Local Finance Committee para po talagang yung budget na talagang kinakailangan sa Albay ay maibigay natin for the benefit of our Albayanos. I think the budget is the supreme expression of how we want our Albayanos to be treated, or to make them feel na talagang sinda po igwa sindang takulao na napigaapod na kami napaghiling sa inda. So sa hiling ko yung mga principles sa ito are in place, our accounting and auditing principles are in place, so there's nothing really much to worry about. We're good and we're confident that this is the best way to go about this issue. Instead na mayroon po tayo napakalaking complex na walang laman, totally walang hindi po functional, and convert it into a hospital na talagang fully functional. I think yung po niyan, yung benefit niyan would always outweigh the cost. Yeah.
Yun po yung bottom line. The benefits will always outweigh the costs. Yeah. So sa madaling sabi, putting it on another way, igwang mapagpukuhaan ang provincial government of Albay na pambayad kayan na daiman makukompromiso so iba pang mga dapat na serbisyo na itao kang provincial government of Albay, tabe. Yes, that is correct. That is actually what the principle is all about. Na by securing this loan, it does not mean that the annual appropriation for its payments will affect ining sa tudang iba pang mga appropriations na equally important. Kaya nga importante yun po that the local finance committee, ang budget, ang accounting, of course with ang treasury, kami nag-uulay. Because I want this budget to be better than the previous budgets that we've had, and an expression of the supreme will of the Albayanos. Sila po ang lagi namin iniisip how they will benefit from the appropriations that will be part and parcel of this 2024 annual budget ng probinsya. Opo. Gob, dakulaon po na hospital, almost 300 bed capacity. Yung administrative template niya to yan, setup niya to yan, naka-ready ba? O ma-create ba kita ng plantilla positions or igwa kitang papagkukuha na ipapang sweldo sa mga personalis kayan? Go ahead po. That's a very natural effect of having a hospital that's fully functional. Because ang human infrastructure po, ang mga doctors, ang mga nurses, ang mga medtechs, kailangan magkaroon po tayo ng bagong organizational structure. Otherwise, useless. Meron tayong infrastructure, hospital, meron tayong mga diagnostic tools, etc. Pero kung wala tayong mga tao ng bagaman ng ating hospital, useless din. So, it's a natural effect na tataas po ang funding for the plantilla positions. Yeah, and we will be making sure that we will be attracting the best healthcare providers. Dako naman pong mga arrangements na kung saan po, di mga takaipuhan talagang mag-spend as much as the average or the average Albayano on the street would think. Na of course, pag dako lang ang hospital, dako lang matabi ang human component kay ini, ang human infrastructure, ang organizational structure, dako lang ang sweldo, madako lang ang personal services na budget. But we're not limited to the personal services na aram ka mga tao. Igaw matabi kita mga iba-ibang klaseng mga engagements for doctors that we will not be spending too much. The assumption is kasi ang laki ng babayaran natin in terms of personal services sa sweldo. But hindi naman po lahat ng mga doctors are limited to that kind of contracts. May mga contracts na kung saan po talagang panalo po yung probinsya. I think we can be again invited, Manoy Pio, and Dr. Zenith will present what these contracts are. Para masubukan ng mga Albayano na, meron palang ganung klase mga kontrata na pwedeng pasukan ng isang doktor that will not entail as much expense as we thought we would spend in the first place. So, it's best na siya po magsabi nun. Yeah, kumbaga yung cost-benefit rule, dapat mas kwan yung benefit sa atin kansa sa cost, mas beneficial sa atin. Now, Saro Pagob, on this matter, before we let you go, pagkatapos kaining loan na ini, igwa pa po ning masunod para sa project na yan, sa hospital na yan. Go ahead po. I think this will be the final loan, Manoy Pio, na i-secure para sa JBDAF. Personally, kung nasatisfy na po ang gabos sa mga needs ng hospital, I don't think there's a need to secure another loan. Personally, ayoko na talaga na mag-secure pa ng napakalaking loan, but this is a needed loan. This is a necessary loan. Hindi lang po ito kapritsyo or naisip lang namin na, kailangan natin mag-loan. Hindi po. Kailangan natin mag-loan kasi kailangan natin paganahin ang ating hospital. And siguro, the way I understand it, sa inception kayan, sa pagpresentar kayo na sangguni ang kaito sa kabilugan na budget, pinasabot siya sa inda, so kabilugan na kaipuhan na kantidad, including ining ilolontang iningunyan tabi. Yes, of course. Ang ining mga board members are very, may fiduciary relationship They have to make sure na whatever authority they give me is an authority na sinda mismo sabot ninda. To what extent am I actually asking authority from them for?
ano po ang nitty-gritty. So, ang mga board members, tabako-tabi ini stamping pad, may mga debate pong nangyari dyan. Of course, we respect the minority, dyan po sa SPA. And we would gladly, always make sure na may arugaan, pirme, na dynamic sa SPA because it's not good na gabos tabi dyan, yes man, kaya po may nagkokontraman dyan para at least mabalance ita. Ang satuyang approach, lalo na po sa pag-secure ng mga loans na araw kaya ni kadakula ang kantidad. So, we have to be very careful. We have to be very, we have to plan in such a way na talagang sigurado talaga makakatao kita kimaray na serbisyo. Otherwise, madagat sa mga tao. Sa itatram ninda na, nag-loan ka mo, tapos di naman pala functional yung hospital. So, we have to prove ourselves that we are worthy of our decision in securing this loan. Na talagang tama yung decision na ini. But let's see. Sabi ko nga let's not judge a pie or apple pie or a mango pie kung Pilipino kita without first tasting it. Yeah. Meron po mag-judge agad tayo. Let's give this loan this loan that we will secure the benefit of the doubt. Anyway, may presumption naman po na ini po nag-agi sa gabos na proseso. Let's give this po a chance. Yeah. Yung mga paabudan sa mga albayano. Go, we will be listening before we let you go. Sa imong final message sa simana man na ini. Go ahead, Tabe. Okay. Well, we're now in the month of August. We're on our 43rd day sa tuyang evacuation. Spread out sa tuyang 25 barangays, 32 evacuation centers. So hopefully po mga albayano, digit dasa ng oras, simana, magiging normal na mga buhay nindo, and we have a recovery plan for you. Hindi po ito nagsisimula at nagtatapos sa response po sa tuyang gobyerno na lokal pang probinsya sa eruption. Ini po ma-extend hanggang sa indong full recovery bilang mga constituentes mi. And of course, pag medyo normal lang gabos, we will have a housing summit para maaraman talaga na we cannot afford to have this every 3, 4, 5 years. Iguan na naman ma-evacuate. Pero kung kamo man po mag-iigwang resettlement, it does not mean na ang trabaho nindo dyan sa mga umahan nindo dyan sa 6-kilometer danger zone matatapos. It will still proceed. Pero di na kamo pwede dyan mag-reside. Yun man sana po. Para at least kung may mga arog-airing problema, typhoons, eruptions, flash floods, any calamity na kaipon ka mo i-evacuate, di na ka mo kaipon i-evacuate. Di na ka mo naman sa 6-kilometer danger zone. So I think resettlement is the key to save on precious resources na aram tagabos sa gabos sa calamity inang pinakahaloy. Maray pang bagyo in 3, 4, 5 days tapos na. Decamp na sinda. Ini po talagang bula ng pigibilang. So hopefully po we support this housing summit. We will present this to the albayanos, especially to those who will be eventually resettled. Nagiputabian sa City of Legazpi. I don't see any reason why we can't do this in a bigger territorial jurisdiction province-wide sa mga apektado po ng mga LGUs dito sa presente tang mayon eruption or seismic activity. Yeah. May nagkukulit sa kuya one more, mga emplyados capital, meron bang good news sa Disyembre? May niluluto ba? Of course. Last stone na po, hindi ka mag-update, gotabi ka mang marireceive sa muya. Last year, grabe po sa transition, December 1, I assume the governorship, still, gabos na pag-expect ninda na tauta. So, ngunyan na mas-settle down na kita, I don't see any reason why na sa mga natauta ka ito na talagang paspasan, dito mataong ngunyan. So, asahanin do, definitely ikaw kamong gift this December. Yung mga taga-capital, sige, Gob, salamat din maray. And mabuhay ka mo tabi. Thank you so much. Mga tugang si Governor Grex, nasluyang nakaulay nyo na pagkaaga, Padingnal, bahala ka na. Kung manyo si Angel, nasa sa Indo. Si Pading Jimmy na muna. Hanap buhay na muna. Sige, andali mo na. Pagkatapos si Padingnal, bahala na ka mo Padingnal. I-kwanta na yan, ilaugta na yan. And Pading Jimmy, kung taod-taod pwede pa, ika ang masunod. We will be right back. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check,
That's the right one. The right one is RightNet. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation, nasolusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Now in new cool litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap.
Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Joey, kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idolo ka nasa. Dainang iba Joey Salceda. Pagagos ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chest and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Fuji Denso and Whirlpool. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Sa'yo
Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sa alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagning, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. Handog ng LGU Juvillar Albay, pinangungunahan ni Mayor Jorimar Canghel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-20 taon na. Kipia Festival 2023 mula August 21 to August 29. August 21, opening with Thanksgiving Mass. Opening program, Zumba, Motorcade, distribution of educational assistance, street food bazaar, and opening concert with this band. August 22, Color Blast Run, Kipia Boxing Tournament, Bingo for a Cause, Kipia
Kipia Dance Showdown of Champions, August 23. Mukbangan sa Kipia Lechon Edition. Search for Agri Queen 2023. Miss Gay Jubillar, Pearl of the Orient, Amon Suanoy, Interagency, Larong Pinoy Competition, August 24. Harana Inter-Barangay Competition, Alaga Ko, Kalusugan Mo Program, a night of fun and music with Dong Abay and local band, August 25. Mag-agri kita, Agri Fiesta, palipot-lipot sa Kipia with Sex Bomb Dancers and local band, August 26. Amazing Race, Karga Anagum Edition, Mayor Joram Arcangel Cup 2023, Basketball Exhibition, Game with the Stars, 5-Stag Kipia Festival Derby, Mutya ng Jubillar 2023, August 27. Street Dance Parade, Faces and Curves, Bikini Open 2023, August 28. Social Civic Parade, Procession of the Patron Saints, Dance Craze with guest DJs, Fireworks Display, and August 29. Feast Day with Concert-Rated Mass. Kipia Festival 2023, hatid sa inyo ng LGU Jubillar Albay, Councilor Brandy Arcangel, Councilor Sunny Boy Arcangel, and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2023. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mo dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ay, thank you so much sa mga listeners and thanks God, thanks sa mga listeners. 20 texter lang yung pinaghagad ta. Dinoble ninda, naging 44 pa ding nalda. Salamat sa mga listeners and may winner kita, yung eksaktong ika-20 nag-text from Barangay 15, Ilawod East, Purok 3. Yan, magdangog tabi ka mo yung gana kan 100 pesos na load, tabi Almira Jana Ayo kan Purok 3, Barangay Ilawod East, Legazpi City, Albay. Sana po yaong pa ka mo Almira Jana Ayo, ika ang gana tabi Purok 3, Barangay 15, Ilawod East, Legazpi City, Albay. Smart ang number niya. Yan tabi So nagtarek sa tuya ini may taga-istansa si Pading Noel na manalo. Ika Pading Noel, so text mo ika 23, luminapuas ka. Luminapuas ka Pading Noel. Kung ika so ika 20, sakto may 100 pesos kang load Iyan tabi. Basta ang ganon niya tuon yan, si Almira Giana Ayo kan Albay District tabi 100 pesos an sa imong ginanahan na load. Salamat po duman sa mga nagterex, may taga Karamuran Catanduanes, Bakakay, Daraga, Manito, Kamalig, Ginubatan, Hubilyaman, manlain-lain po ini May taga Santo Domingo, may taga Gapo kang Daraga. Pero ang gana niya tuon yan, si Almira Giana Ayo kan Legazpi City tabi Pading Jimmy, Chief Jim and Ads, sensya na at talagang dakol kitang dapat paanong i-accommodar sa programa. Noted yan sa inyong pag-standby. Sa pangarap po kang bilog na tropa, kami po naglalaom na natawan mina naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa pagikan informasyon kalingaan asin iba pa sa programa Manatingog kan Banwaan. Viva Senyor Santo Cristo. Happy weekend amang Diyos ang magbantay. Day maghali masunod tulos. News Director Mardila. Ako man po si Pio Fernandez. Sa inyong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan.